Ya, sekali waktu Rembang lid kerja-kerja kalimbubun ta ijambur. Maka sanga paksana gulay reh nina sekalak anak beru sikutanari. Ya bagi si muda dengar. Iya pa papaginari ku perdataikan sikap kudah penggelem du dahine karina. Kusungkun day piga-piga kekalengan tah iya. Basia melala pemeteh. Ading guru ataindo. Sungkuni ya nina deman bangku pa maka guru mau kue ini nah iya senta bisa buat ulah keriban gedang janggut kue akap duka kari aku guru siwa sauniku hahaha ilang pa ni na jangan tawa enggo pemetah sikai kinate indu ya ningku iya adi iya gomi keri sikap katawari pewe di bas kerja kali bubuai rekaya teh indu daurat ni nandai piga-piga sem siman sungkunenku ni oh di bagai sentabi muda aku naik labo maka aku meganjang rukur bagi sembelang siti kange da tanah kusiar saja ku inget tanah nande ras bapa maka nina jape kam pagi tading pepulung lah sangkep geluh jape kam pagi tading kirandulah seri ras kutan tenda nina nei nande ras bapa maka kenca kudalani piga-piga kota sedekah kuner tugas kenca ku pelajari ternyata dah kam labo min kita perlu nampilkan bana tapi tampil rikut pemeteh ras kengasupen perlu maka guna petampil sie ternyata dah kam 4 ngecah jurus si paling utama niku ye kaya ipanina si pemena me ertimbang si peduaken me ercincang si peteluken me erkimbang si peempatken me ermangmang niku tawa ka piga-piga narika suap enterem kami mau bagi kindah kam adi ingin pipasana kuskas sudah purah dan do terem ngis bi anak beru adik kalimbuboy ka ape metami reh nina sekalak iya tah kumbangah kami karyai padimbang bang nindu saja maka jelas banyak nina piga-piga du kusurna perkundulune sibas kayu tarik na kayu ne terdeheren sibas berku tarik na ka berku ne terdeheren iya reh nina ukur ko dilideng ngasinu kun pemetehenda labo perlu bunikan janah aula sempat pagi macit nina ukur ku amka ya lo bagai sobat janah sinun belanga kawah tah dan launa lo kari kerah si perlu tamarantingna si tamaka ulah kari meseng tah matah kari gulentah iya nuri-nuri de pelu ganding maka bagai ningkaina enggo ka kari aku berat bro laku tahan ni ku tawa kaya ya ditutus sate kaina begikan long pada surati bagi rumah sekolah saja ngenca di mat boleh kari diperlu kaina pindah nomor HP bulang gaulai dah tak perlu pagi penjelasan lanjutan arah WA kita ngerana niku bulang dah anak main ngenda naka ya baci semenakan niku maci pa nina enggo tutus kuno na yaw na piga-piga mungkin si pertama timbang ningine singrunggui singrana kenca lang dah kami di kutan tak kari arah ujung nina deri ya
Dene ngunan persinabul tani na. Dah kam kine. Ya malah percaya dene diri. Ningin ka. Dah kam kine. Adi arah kutata kakari duru siantara dah kam. Nasiham do persinabungai. Nina ka. Dah kam darah silangin dekai dah dandu sitik tangkel. Ai matongon ningen. Dah kan pernahkah aku sekali bawa Kalimbubu tak Tapanuli Utara. Bahsat tabi amang nami. Ai hamudo raja parhatai naga. Ai ndam iya si kuatakan si biak retimbang. Sebab iya ngekari dandu tengah. Ampang-ampang Kalimbubu nungkun ngepar. Ya kami kari arih sapi-sapi anak beru. Ai mekari pusahna nandangi sukut selaku Kalimbubu. Bagai Petrus nupuang resman krina si pulung dan bageki. Jadi makaning kami retimbang selaku singurunggui. Tentu na ya harus bijaksana. Sebab megati dah kambas runggu enda ban lah siangkan maka lah sihangken. Banci kita karir jengil mod dekahna. Jadi ada sikap cara si rungguai retimbang dah kam reh-reh kari kaisi man runggun kan. Meter dung lah bombat ngona. Maka si peduakan. Ya. Tetap terkerja tentu perlu ngenda konsumsi mabagai perlu loi nemen. Perlu nakan pangan rasadum nagulen bengkau na. Ijai ndam perlu ka dah kam pedar pemetah tanggulai. Tentu sopai igulai. Ya, cincang siman cincangan, igat gati siman gat gatan dan du bagekin. Lang dah kam, Allah kita magelut dari kita kalak karo. Ya, kita musim sunah sana mod pangan ta. Bulung gadung, umbut kudung. Dah kami mirusur jalan dasen. Gua disyai madah kam labomin berat kalai. Reh kita ya sentabi nandai bapa. Aku anak berungin dandai. Aku gangi si ban gedang na res belin na keret bengkonte. Entah kuga si ban lumat na ngires cincang teh ini. Pada teh ken tan. Gat gati na iresina. Si ban ka. Maka acuken. Gua nandai gua bapa. Indah kak ngokuban je piga-piga keret na indah ngo piga-piga kuires ngo pasa ini engkau ni na iris si meter. Malah kita kirim laun samaan res Kalimbubu. Maka dah si petelukan bagi katang kundai. Engkau dia kari beluh si retimbang ngo sikap singrana. Ngo kagia kari sikap krina pangani nemen. Ngo tasak si ban ngo de sikap si gelati si cincangi dan du begitu. Ija kita kariman. Terban kita kan dukari tris maras sangkap guduhai krina terlebih Kalimbubu teras puang nupuang. Tentu na ya makali keringan taman. Sikap amak si kuatakan erkimbang kimbangnya amak ijambur. Iya kimbangnya amak indah pika kalau menggau napa ni nakade bapayau. Aula melanungkun sentabi bapa nandai aku daratan kutanari. Kukimbangi ate kuah makai. Pajangi dah bertengah ulah keri jaluk nih. Kimbang. Dah kam ading golah skimbangi si ikrina monggo sikap dengan ta ku. Sebagai selingkat takudai megatikel kita dah kam. Adiyahkan jadi singrana. Ya laukrina beluh. Sir talenta ngai ninta talenta si bandali. Bagi kape kari soal gulai. Iya sebuluhun dengan gulai dah. Ulah kari murdai ninta ka. Dah kam kini. Jadi reh nina ukur ku dah kam apai pe kata kuncina relajar mau bagai. Gundari gia. Ulah talenta ninta kari rusu dan do bagai. Bagi sewaktu nak kimbangkan nama kain cikimbangkan nama rungguai. Kundul kun bersama belangai lebay. Tapi dah duna tap kari Kalimbubu. Malam kalate kun teremkel kuda dalan ku tengah runggu taina. Janah takun dulu arah duru amak beline amak belangai.
aja sih tinggalkan. Oh bagi kepayari hati dung nakari tertengahan seka pagi ketika nanggo terkunduli suku ya amak mentarei mau bagai dingo pala na kunduli suki amak mentar dingo kita lajar usur dung nama karinggo tertengahan dingo kari kita tengah kulum roh nina kari kakatuan tanak buru tuai nyanak kam sendah kelang tarunggu kari nandangi kelibubu teh ini na siap katua ni ngen semua kita lajar emkareh ni nak berutuainya membantu kam kekelengan kami nak berusir henda kain dai kata sorandu ni na sebagai ini na nyanak sehman kalimbu buta ni na katuan teh anak berusing ranai mis kita jeg sentabi kalimbu kami kam terus kupuang nupuang begindung kapenggo nungkun katua kami anak berundusing rana ngepar maka bagenda ni na pangaloi na lepar nari mama impal stabi mami ni na turang kuning madah kamu tenang kalimbu bute dah na pisau telap ne sikap singrana sikap kelang sikap singurunggu dah kan bagiki damia jadi kai pedah du kata kuncina ngid erlajar makasih empatkan selain ertimbang ercincang erkimbang ni kami dai pelajari ermang-mang iya kai pani lah iya lah bota bas anak mang ning pelajari erbelas Allah kari tep tangerana jungut teman iya nakah ngeranai jerusur gol jambi ini dan dumela kangki tartina tiap terbelas siban cakap ta dan tu kurang kangemin payau na ngikin gelahau lah katakan kari gel jambi ini na sinon adik kita selaku senina kai belas bagai pikari selaku pemeren entah suparibanan entah sundalanan entah pangalon tukur tentu nalit siban ciri khas na kita ngarane si kepetugun nari ati teman lapis katakan isi raskai tegun ta bagi iya terlalu lebih kam duka dia di kita kin kalimbubu di kalimbubu ni ngene dah kam penggelaran na bas kalak karo di batani idah tentu na dah dukuh ban tau terus pasu dah pedah kam perlu si pelajari maka bagi kata kami dai labo enda maka dahan dua artina peganjang bana belang tanah isiar kami 4 jurus utama endam ipakaikan kami sedekah henda langgo tulpak sangkap geluh ta subuk anak berus boyak senina bagai pe kelimbubu terus puang endam mangkap kami maka dege endam ajar kami warisi sendah sintabi kami ija kurang lebih na ras kita pekenasa bujur dibatasi masu kata enda janah sehat-sehat juah kam krina si ninggel kenca mari